nalipa ile pesa ya wazee, pesa ya wale walemavu na pia pesa ile ya watoto. Nitaeleza kwa nini ya watoto ambayo hatukuwa tumelipa mwezi uliopita, mwezi wa Juni ama mwezi wa 6, kwa sababu tulikuwa tunatengeza mitambo zetu hakikisha kwamba wale ambao tunalipa kwa kweli ni watu ambao wako hai na watu ambao ambao ni wanahitaji kwa kweli, wale wa chini kabisa katika jamii yetu. Ici ni cia kumuteithia guteithia korwaitu na andu aria mena mawathe ona ciana cia ndigwa cihote kugia na maisha mega ma uhoro wa cater for the basic needs, irio, uhoro wigi dawa, maundu ta mau ona kuri ciana ithomithagio na mbeca ici, koguo ni turaiga ni tuguthii na mbere tukimaheaga